Ibihe byiza wowe ukurikiranye Kiberinka TV nguhaye ikaze mu biganiro byacu bikomeze kuguha amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ariko twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nizere ko umeze neza kuri uyu wa gatandatu itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umunsi w'umuganda. Nizere ko uri gukora umuganda neza. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku nkuru zavuzwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu by'umwihariko kuri kwihuriro AFCM 23 ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Koko ku munsi w'ejo ni umunsi wari ukomeye cyane kuri bo, umunsi wagaragaje yuko ihuriro ryakuze ritakiri abana nk'uko bamwe bagiye babibona yuko mu rwego rwa politike bitwaraga nk'abana mu gisirikare yego, ariko muri politike abantu bamwe bavugaga yuko ntacyo iri huriro riri gukora. Ariko ku munsi w'ejo ryagaragaje yuko noneho ubu ngubu bashobora kwicarana n'abakuru ku meza y'abakuru bakaganira, kandi iri huriro rifite ijambo rikomeye dore ko rifite uruvugiro nyine nyuma yo gufata ibice bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi wa gatanu wenda warabyumvise, umunsi w'ejo warabyumvise cyangwa ntiwabyumvise, iri huriro ryari rifite ibikorwa bibiri bikomeye cyane. Icya mbere ni uko baganiriye n'ingabo za SADC ziri hariya muri Kongo, aho ziri mu mujyi wa Goma zimeze nk'izifungiranye, nako ziranafungiranye mu bigo byazo kubera ko nta kindi kizakora nyine. Hanyuma igikorwa cya kabiri gikomeye ejo bakoze ni uguhura na Qatar. Ibikorwa rero bibiri tugiye kugarukaho muri iki kiganiro kugira ngo turebe igishoboka kuvamo muri ibi bikorwa bibiri byombi. Mbere yuko nkomeza, ntiwibagirwe gukora subscribe, gukora like ndetse no gukora share. Wagira icyo wifuza kutubaza ukacyandika muri comment. Ndi Tonto Charles. Reka rero ntangirire ku nama yahuje abayobozi b'ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ubukungu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ndetse n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars ariyo bita AFC M23. Inama rero yabereye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu. Itangazo ryasohotse nyuma y'inama rigaragaza ko abitabiriye ibi biganiro ari General Zani Mapwanya, umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, hari Lieutenant General Geoffrey Zeile, umugaba w'ingabo za Zambia, Major General Seiford Kalisha, uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Malawi, hari kandi Major General Ibrahim Maiko Mhona, uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, Professor Kula Telatane, umuyobozi w'ishami rya SADC rishinzwe politike, ingabo n'umutekano, hari kandi Major General Sultan Makenga, umuyobozi w'ingabo za AFCM 23 n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC. Ibiganiro byari birimo kandi na Brigadier General Bernard Byamungu, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za ARC, ndetse na Bahati Musanga Erasto, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mukaba mwumva rero ko ari ibiganiro byitabiriwe n'abantu bakomeye kandi bitanga icyizere cy'ibishobora gukorwa hariya mu mujyi wa Goma. Iri tangazo rero ryasohotse rikomeza rivuga ko inama yashimangiye ubushake bw'impande zombi mu guhagarika imirwano, guhagarika intambara burundu no gukuraho ingabo za SAMIDRC nta mananiza. Hemeranyijwe kandi ibikurikira: AFCM 23 yemeye gukura ingabo za SAMIDRC hamwe n'intwaro n'ibikoresho byazo, ariko zigatandukanywa n'ibikoresho bya FARDC byafashwe. AFCM 23 kandi zafasha izi ngabo za SAMIDRC kugira ubwisanzure mu kwitegura kuva aho ziri. Impande zombi zizohereza ikipe ya tekinike isuzuma ku kibuga cy'indege cya Goma gihagaze kugira ngo cyongere gikore. Hanyuma SADC izatanga ubufasha mu gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo bigire uruhare mu gukurayo ingabo zayo ziri mu butumwa bwa SAMIDRC. Hatangijwe kandi indi nama izahuza SADC na AFCM 23
gusa aho izabera n'itariki bizemeranywaho nyuma. Inama yashimiye ubuyobozi bwa SADC n'ubwa AFC M23 ku mbaraga zakoreshejwe kugira ngo ibiganiro bigerweho bikazafasha kubona igisubizo cy'amahoro ku kibazo cy'intambara iri muri ako karere. Inama ikaba yaragaragaje ishimwe ku mpande zombi kubw'imbaraga zizashyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijwe. Bikaba rero byaremerejwe i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa gatanu tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Hanyuma iri tangazo ryasinywe na Major General Sultan Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa AFC M23 n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC, ndetse na Major General Ibrahim M Hona uhagarariye ubuyobozi bwa SADC n'itsinda rishinzwe ingabo. Igikorwa gikomeye rero cyari gitegerejwe n'abantu benshi. Iki gikorwa kikaba kizasoza crise imaze igihe aho ziriya ngabo za SADC nyine zifungiranywe mu mujyi wa Goma zari zarabuze ayo zimera nayo zicira nyuma yo gukubitwa inshuro n'ingabo za AFC M23. Hanyuma ikindi gikorwa gikomeye nacyo cyabaye kuri uyu wa gatanu nkuko nabibabwiye, ni intumwa z'ihuriro AFC M23 zagiye i Doha muri Qatar kugira ngo baganire n'abahuza ba Qatar ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntumwa rero zikaba zari ziyobowe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa hamwe n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani John. Izi ntumwa zagize i Doha rero nyuma y'uko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, murabyibuka, umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakiriye ibiganiro hagati ya perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo bigamije no kuganira ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri wa gatanu kandi biranavuga ko Qatar yakiriye ibiganiro bya kabiri hagati noneho y'abahagarariye u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose bikaba bigamije gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano muke maze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ku kibazo cy'umutwe wa M23. Uribaza rero uti ibi byaba bivuze iki? Ibi biganiro bibiri byabaye ku munsi w'ejo byaba bivuze iki? Ibi biragaragaza ko bwanjye ko SADC iri kugaragaza intege nkeya, aho ubwa mbere yaje muri Kongo yikomanga ku gatuza ivuga ati iki kibazo ndaje nkirangize cya M23 ndaje nkirangiza aka kanya, ariko igezeyo isanga ni nko kumuswa wajya kugugunibuye birayinanira. Ibi biganiro byabaye birashoka ko SADC imaze kumenya yuko AFC M23 atari agafu k'imvugo rimwe, bityo ikavuga iti reka ncishe makeya ahubwo nge mu biganiro, kubera ko nyuma yaho itsindiwe ngira ngo amashusho mu gihe habaga imirwano i Goma yaragaragaye aho ingabo zayo zagendaga zimanika amabendera y'umweru bavuga bati mutubabarire ntabwo rwose tugishaka kurwana. Uko ni ugutsindwa. Rero biragaragara yuko ibi ari uburyo SADC iri kwemera yuko yatsinzwe hanyuma igacisha makeya. Ibi bikaba bivuze yuko itazongera kurwana. Hanyuma ikindi cya kabiri gikomeye nari nakivuze mu gutangira, AFC M23 biragaragara yuko itakiri umwana, ntabwo ikiri umwana ubu none ishobora kwicara ku meza y'abantu bakuru, irimo kwemerwa nk'umunyapolitiki ku kibazo cya Kongo. Ubundi iri tsinda, uyu mutwe w'inyeshyamba wafatwaga nk'umutwe w'inyeshyamba nyine mu rwego rwa gisirikare gusa, ariko ubu ngubu noneho byimuriwe muri politike. Bigaragazwa no kuba ibiganiro byabereye i Doha byarakozwe n'abahuza ba Qatar, bivuze ko AFC M23 noneho irimo kwemerwa nk'uruhande rukwiye kuganirizwa ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, hatavuze iminwa y'imbunda gusa, ahubwo n'iminwa y'abahagarariye AFC M23 noneho ikumvwa. Ibi bivuze ko kandi na Kinshasa itazarekera aho ngaho, ahubwo bizarangira iganiro na AFC M23. Murabizi ko bagombaga kujya guhurira i Rwanda muri Angola, hanyuma AFC M23 ikaza kwivana muri ibi biganiro. Ibiro biragaragaza yuko noneho biri gushyira igitutu ku butegetsi bw'i Kinshasa kugira ngo buganire na AFC M23
kubera ko ubu ngubu yazamutse mu rwego rwa politiki ndetse na diplomasi. Ibi biganiro kandi biragaragaza yuko hashobora kuboneka ubwumvikane bushyashya muri aka karere. Niba AFCM23 yarabonanye na SADC hanyuma ikajya no muri Qatar, bivuze ko hari uburyo bushya bw'ibiganiro bushoboka kujyaho. Ibi bishobora gufasha mu gushaka igisubizo cy'igihe kirekire mu bibazo bya Congo. Ikindi gishobora kuva muri ibi ngibi nuko Qatar ishobora kuzaganira na SADC. Urumva Qatar imaze kuganira n'u Rwanda, yaganiriye na Congo, iganiriye na AFCM23. Ibiro biragaragaza yuko bishoboka ko biri mu mugambi w'ubuhuza wa Qatar kuganira na SADC kuko niyo isigaye muri iki kibazo. Hanyuma hagasigaraho kwibazwa uruhande rumwe rusigaye ruri muri iyi mirwano, ni uruhande rw'ingabo z'u Burundi, kubera ko ingabo z'u Burundi izo ntaho zigaragara muri iki kibazo. Mwibuke yuko zagiyeyo ku bwumvikane bwa Perezida Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi. Rero amasezerano bagiranye ntahagaragara hirya no hino cyaracyara. Ubwo rero hasigaye kwibaza uko bizagenda. Ikibazo cy'u Burundi nicyo gisigaye, ubwo twizere ko nacyo kizashakirwa ibisubizo kugira ngo amahoro arambye ahagaragare hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kubera ko iki kibazo nyine kiri guteza umutekano muke muri aka karere k'ibiyaga bigari. Hasigaye kandi no kumenya uruhande rwa Uganda rwo ruhagaze he, bizagenda gute, ruzavanayo ingabo zarwo bigenze gute. Ibi no kuzakurikirana uko ahazaza hazagenda haduha amakuru, kandi tuyabonye natwe tuhita tuyabagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza hamwe na Kiberinka na Tonto Charles. Mwibagirwe gukora subscribe. Thank you. Okay.